Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an kana abghadul asya'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama al-kadhib. Kana ono apa sing ono abghadul asya'i kang paling den bendune pira-pira suwiji-wiji, kang paling bendoaken pira-pira suwiji-wiji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku al-kadzib, yaiku goro. Alhamdulillah sahabi ampun abi tak bangki pagi makin pangki boleh apa pangki boleh ning situng majelis pengajian insyaallah mentarmu ketetiakin majelis istiqomah tetikan majelis bisa nambah ilmu semanfaat dan barakah amin Allahumma amin. Ada buaki dari kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, bahwa sesuatu sepaling ekebeci dining Kanjeng Nabi, bareng sepaling ekebeci dining Gusti Kanjeng Nabi. Napa bareng sepaling ekebeci bi Gusti Kanjeng Nabi? Abghadul asya, bareng sepaling mepegel Kanjeng Nabi paling tao mesede bareng beneka. Napa kak dito al-kadzib, guru alias carpak. Nek osom bola nengki. Mun tak bende guru tak pati banyak hasilah. Mun tak guru tak baju. Padahal guru neka kelakuan otak bersifat daripada manusia sepaling ekebeci dining Gusti Kanjeng Nabi. Jadi orang seguru petenggian, waduh banyak saya carpak, calon ya carpak, semele ya carpak, masih ke CPL CPNTKP terima kapi, calon empat nermri PCE terima kapi pada carpak, calon carpak, semele carpak, banyak tak banyak, osom tak osom. Sifat guru ini kita bakal abri keuntungan sama sekali. Justru sifat guru mereka bakal memberikan kerugian dan dampak yang sangat besar. Orang guru ini gak bu pada bi nutup jalan rezeki tibi. Orang guru ini gak pada bareng nutup rezeki tibi. Repot semua kancah, repot semua nak kerjasama, menjalin kerjasama sebagus ni kamu seorang carpaknya. Orang guru ni kayak ngak candeng maturan apa jurgulujuru sening tengah imbong ke sana apa nyama? Oh ning napa karo? Mun sampean ngetelak duk-dukan pada jurgulujur ning tengah imbong ke sana. Muncan bahasa Indonesia na fata morgana. Hajo bede, kemudian tarin tade, aja orang guru aja. Orang guru ni kah haja asma aja cek iya ne. Padahal ada apa-apa. Pada bi jurglujur neng tengah imbong panas sarwa. Hajo bede, kemudian tarin ada gelejer aja. Mereka ne cek mak semak de orang se ajar gelejer aja.
Ha? Paham lagi? Cak mak semak da orang si ahli guru, mula da orang lain bengal guru sekejap lagi kepancingan bakal guru. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kalian berlakulah jujur, yang juraki untuk kau lewan panjenengan teti orang secujur, karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Orang secujur bekal kejujuran kelak ngebe orang kelak dak kebagusan, sedangkan kebagusan bekal ngatraki orang kelak menuju swarga Gusti Allah. Orang masuk ke swarga ni orang bagus tok. Ada yang cuba masuk swarga ya. Bula tu ada remah bula le cuba bila ki ngoden ratin maksud tu cuba kelakon ne benemu mana. Imon masuk swarga, saya masuk swarga yang tenggen-tenggen tok, yang kok tok lah swarga. Kan gule paling genteng, cering ada orang laki boleh sampai ane bini. Mun saumpama orang masuk swarga je orang setintatin malolo terus darem Maria. Nah si peria. Ya lah deng medeng kapir ya lah. Bengi sini darem mulai dari ya. Jela ada sigar ko bina, kare sigar jam bina sebeda. Orang jujur nikah bekal kejujuran kelak bekal ngajak de orang untuk berbuat kebagusan. Mula orang kelak terang bagus, maka kebagusan kelak bekal ngajak ke swarga Gusti Allah. Wa innar rajula la yasduku wa fi riwayatin li muslimin innal abda yataharras saduqa. Saungkuna manusia menikah akan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang jujur, berusaha teti orang sejujur, dak remasa kira abak teti orang sejujur, teti orang seongku, sampai orang kelak ekot teti catat dina Gusti Allah hatta yakuna sadiqan, sehingga orang kelak teti orang sejujur ongku. Pertama apa jujur tina masih apa merkenaan sampean belajar jujur mulai kene malah tak biasa carpak sampai tua. Paham bu? Mon beda tamoy celengna sampean tak kenceng senamonana kebala bapak tak kenceng senamonana dah yalah di sampean belajar guru kebala tak ada cong embu kebala tak ada ni kebala ni nak ada dia demam pun cong ada can siapa can embu kemem pun watang gentangan tang embu belajar guru di sampean nerema telepon tak kenceng senerema yo wis terima daripada sampean nyoro anan soro ngangkat telepon soro guru soro carpak. Bila beda orang berusaha tadi orang sejujur terus menerus berusaha tadi orang sejujur, insyaallah orang kelak bakal catat golongan orang-orang sejujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa iyyakum wal kadhib. Cek sampai kaul manjenengan tadi orang secarpak kadhib. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena saungkun orang carpak ni ngajak deka kelacotan, deka kejahatan. Karena sesungguhnya perbuatan dusta akan membawa seseorang tersebut untuk berbuat jahat, dan kejahatan pula akan mengantarkan seseorang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang tak jujur menikah nyompet rezekinya tibi orang guru. Ben orang guru menikah sabiasa nah ngelakonin bareng sejahat. Sedangkan kejahatan menikah bakal ngajak masuk ke neraka Gusti Allah. Tetipit tebu. Orang jujur Arya selamat, mula selamat bakal masuk ke surga. Orang carpak, orang guru biasa orang jahat, mula orang jahat biasa ngelakonin kejahatan. Kejahatan ni kan ngajak dekah neraka Gusti Allah. Nah oleh karena kadin tok, cak coba-coba bermain, cak coba-coba celnya cel guru.
wa innal 'abda la yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Karena orang benar bila pun sekali carpak, dua kali carpak, telo kali carpak, guru, akhirnya guru gila jadi betak. Autang. Banyak tak banyak? Tanggal 10 esauranna. Dapat tanggal 10, tanggal 20 esauranna. Dapat tanggal 20, tanggal segeme. Akhirnya esauran penanggalan. Tak sore bese nutup rezeki ni TV orang carpak ni kan nutup rezeki ni TV orang syawal jual mon karen beri kebela karen beri siapa bolong bisa anyar sabak saya atas karen beri si anyar sabak guru je tak barokah mulalan kelan deki yo beti boleh beri formalin si ada dinreng mater wah pasal sabak ke kanan dia penyakitan kebanyakan campuran caos campur sumbo gula campur seri manis cap mobil ya benih tambah sehat benih elang arjeng tambah dengsa dengan tambah kepelengan kape punya ancar pakah jual kopi karak kah gendu kilo kopi seperapat jadi arasa karak kopi nah bener banyak hasil lah keng tak barokah sebab tak jujur orang jujur orang seneng bu ada buaki fakirun sadukun khairun min ghaniyin kadzubun napanya mana fakirun saduk khairun min ghaniyin kadzub orang melarat orang tandi apa orang fakir keng jujur nek lebih bagus daripada orang soki keng guru monreng tandir baca ada apa-apa apa saya bagi seporan ki kula sobung pana apa saya keangkakin ke panjenengan monreng soki kadang guru seporan ada siaga baya padahal bodoh sebine padahal malay kelar keng karena pun benda guru maka fakirun saduk khairun min ghaniyin kadzub orang fakir keng jujur aneka lebih bagus lebih utama tinimbang orang soki tapi guru seneng akan jareng soki baca keng mon carpak kebe nampa se soki angu akan jareng tandi syukurlah jujur jadi orang jujur setia jujur ke lu tak melo apa are ocan reng ta selater ya setire mon tetireng jujur tak melo apa semua beda jujur tak jujur sekone malah tulis oki sekali-kali ngecok deh ya sekali-kali nipu deh ya beda reng ocangan nikah ning akhir zaman cek jujur dadi orang mun terlalu jujur takut tak melo apa can justru orang menapur campur nih kesekali tak jujur empon orang tak percaya engki napa engki sekali tak jujur orang ini pun tak percaya sampean jujur 10 tahun tak jujur sekalian be abo ya curiga kula jujur tak jujur sekalian sampai senontoh pancet tak percaya ke bula yuk tak jujur sekalian bisa ngelangaki apoluan tahun sejujur juga mereka aja coba tak jujur sampean mau beri belanja bisa laki pecujur lah mau bersusun ke bala ampo tak ke bala susun tinggi tanya aki kabit ngebala dan susun beda susun oh beda ada kelopai kok mosok benar kelopai benar kelopai berarti yang tak jujur dia paham engki tetapi orang yang jujur nikah bahkan wallahu alam nikah ulama napa maqalah kalbun saduk khairun min sadiqin kadzub patek sejujur patek najis hukumah patek hukumah
keng patek sejujur lebih bagus tinembang kancah keng guru. Kalbun saduk khairun min sadikin kadzub. Patek keng jujur angok lebih percaya ke patek tinembang ka orang tapi tak jujur. Artinya bahaya menika, mungkin lebih bahaya daripada patek orang yang tak jujur menika. Paham kau jangan guleng ki? Nah, tadi kula ben panjenengan montro dadi orang se jujur, torek apolong bi orang se jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang seiman, ittaqullah, takwa akake kabeh ke Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, takwa ada ke Gusti Allah. La ilaha illallah. Wa kunu ma'as sadiqin, abareng kake kabeh bi orang-orang seju Gusti Allah tak ada bu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu sadiqin, enten beda makna kunu ma'as, beda kakeh abareng kakeh bi orang-orang sejujur. Gusti Allah tak langsung nyoro sampean didireng jujur. Berat pacet reng jujur nih bu, berat. Sejujur nih berat pacet mun bener orang-orang soleh hidayah. Mun kare kadung tak jujur terus lah benden tak jujur. Merken Gusti Allah ada buku nu ma'as sadiqin, tak ada buku nu sadiqin. Dadi kakek jujur enten, tapi ya dadi kakek abareng bi orang-orang seju jujurnya reng jujur. Cak bareng bi penipu. Mula bareng bi penipu kejaki sampean ditipu. Mun bareng bi reng jujur, anggo bareng bi patek sejujur. Tenebang bareng bi orang geng carpak. Kalbun saduk khairun min sadikin kadzub. Patek sejujur lebih bagus tinembang kancah keng tak jujur. Yang kene bengki, mula tak jujur, masih kancan kakan. Masih binen rampas. Hah? Binen kancan rampas, ada saya kocak pagar makan. Oh, apal kapi. Pagar makan tanaman. Pagar ngakan ke tamenan jo, padahal nempel saatnya mata tanaman ni gede pagar keng ekakan kia bi pagar jade sapan mula tak jujur. Mereka aja ni ku aji na pagar, kau bagaikan pagar makan tanaman ya. Jadi orang pagar makan tanaman jangan Mansur Esrole oneng Mansur mbian lewat war bener Mansur Tampong penyanyi role pagar makan tanaman. Nah, oleh karena kadin para hadirin saya sangat badan kol muljaki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji orang yang jujur bi orang yang tak jujur ni perlu beda ujian. Bener Gusti Allah ni kata oneng apa mek ke uji? Apa Allah Taala dia tak tahu oneng. Sampean mentro tahu orang ria ongku tak ongku ne belajar uji bi guru ne setahun dua kali kali. Ujian pertama untuk menguji. Sebenarnya kejukan dan kadang laki sampean nguji sampean bak jujur tang biner ya pesene begeger padahal tahu ke PAP geger pe bebeli ada engkau bitang biner ya uji bisa laki tak bebeli bis bine oh keng kalau pengarah lakunnya cel boleh geger boleh ndak ada 20.000 lakun 50.000 dan tek seminggu 2 minggu tak jujur tak ngebele oh berarti dia tak bereng panon tak gelem apolong bireng panon arep takok iya le sampean mun beda orang adi penyakit telgetel tak apolong arep takok iya le polan telgetel arep orang guru bisa sampean meke kepolong tak takok iya le guru ni sampean penyakit zahir bi penyakit batin aneka lebih cepat menular penyakit zahir. Mula polong bi orang jujur insyaallah ya leen jujur deki. Ke mula polong bi orang carpak sampean bakal ya leen dadi orang se carpak dadi orang se guru. Naudzu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
Gusti Allah debu, sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kau leban panjenengan ampun uji tining Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berdusta. Apa maknanya dari ayat nikah? Apakah Allah Subhanahu wa taala tanpa menguji seorang hamba Allah taala taoning orang ria cucur orang ria carpak enten Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran ke kaulaban panjenengan untuk mengetahui orang ria cucur tak cucur perlu ada ujian, perlu ada ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin surah perang orang seiman kuat perangongku saya tak kuat toju tai santayan. Orang sekuat ongku imana cucur dekat Allah Subhanahu wa taala beri jabatan cucur apa nje kelaban jabatan nah beri pese beri soki cucur apa dalam ngoleaki ke soki nah Gusti Allah pun menguji dekat hamba-hambana dekat kabulana untuk mengetahui kema orang saya cucur ongku imana kema orang saya cuma ngaku-ngaku iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada ujian nikah. Anak murid uji, anak sekolah uji. Bina kadang uji. Mon kenek cucur ginangan. Begeger pese seket beli. Ya pese nekake. Seket geger cucur. Begeger boleh bisa laki 100. Mulai cedetan atene. Beli apa enje, beli apa enje. Tak beli reda remai, beli tak kaya temu, beli launan, mau nyoba sejak sekarepan mau nyoba PC dan sebine, ya geger lah, selamat tak temu kok, dan salah kayak jujur, begeger boleh 500, sebine mikir, beli tuh reda remai lah, nyeceleng kok, tahu tang lah kerja PC nak geger, 500 bu, seket beli, 100 ke beli mau 500, lu gelu. Ada kan yang kebeli emas abadi ya. Orang cucur mau tepan bed, mau tepan tak dari ada sahapan nah. Kan engki, mau tepan bed, cucur tepan bed. Mau tepan tak ada, temu orang cucur tak cucur mau tepan tak ada. Tangeren ocak gula. Orang cucur tak cucur temu tepan bed. Oh tapi tepan tak ada. Mau tepan tak ada, tak neku PC, patora PC mata luang cucur aja. Berarti bendahara aja. Betul sekretaris ya. Itu ku PC ya Allah, dak remar PC cek benyakan. Mun elang apa sek kebegen teh cengkok PC birang-rang neku ya PC 10 juta. Tak ngido tedung, ngetek, takok dak remar ya. Jujur ya. Apa toro PC? Alhamdulillah, bereng motoro PC nya ada tangan melarat ya bereng motoro ada benyan apa aja. Kare tulis netok je marde ya. Kamu pesena boder ya catatna. Tanggal seberiya bulan dia tahun dia boder cak ke boter. Sabab beberapa perumah bi kota kira luang. Perumah cetak aja ya. Cila tada bi pelungum tada bi pesena. Orang cucur mau tepan boder mau tepan tada masih siapa? Dan kadang kita cucur mau tepan orang soki cucur pantas. Sekakan boder kendaraan boder pesena banyak cucur wajar. Mau orang tandi cucur. Wah, ria. Tak negu PC jujur nama PC. Kula mari amal lean bi orang. Amal lean kula jobon kanca dadi mantan, amal lean. Beda dompet keker. Bu matampu kula mata tahu. Deur pancen. Hu tak bi orang je sorkot bi sokona. Tidak pas. Pancet mata tahu. Marsine kayak kapeng, neng kula. Oh berarti orang tak jujur kapeng. Terus entar ke sebelah mau kecaki orang sandi dompet neka dateng langsung kula ngocak dompet sampean elang ki. Wah eta ku sarokan sepeda motor entar kula saksena can kula. Oke entar anu ngecelak dok oh iya bi kok ereng keser tak kok elat tebang temu orang lain angok temu engko dadi bingko mulai temu ngetek langsung keluar pelocel lepah. Sangku nak kela oleh kala orang kok tahu cak din kakek pada kebi kok kakek teh temu cari lebat ya den teh temu derem todus tak todus
Terus mereka nak jadi orang se guru, jadi orang se jujur. Guru ni kah sifat se paling ekebeci tineng Gusti Kanjeng. Abghadul asya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kadzib. Paling barang se kebentu bi Kanjeng Nabi dari sesuatu daripada barang-barang se cuba engki beneka guru. Polan osom setia. Dan kadang cerita benda guru tak boleh PC, tak boleh apa kan oleh cerita gila-gila orang padahal benda guru. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mantar muka titik ilmu saya manfaat. Ayo belajar jujur engki. Belajar jujur dari majaran jujur. Apolong bi orang jujur, cak apolong bi orang guru. Sampai akhirat orang bi sambian saya guruin, orang bi sambian saya cokocok. Sampai akhirat gua nuntut. Iya setia tak temu orang. Sambian bisa menutup, sambian bisa naleen, sambian bisa nutupin. Ada orang tahu, aku buka kapi ada saya tak tahu. Ternyata orang yang guru engkau macaki sepeda motor da orang recan ngebala anyar geledek rekare saya pasang can bucor tambah leban ternyata tak bucor temu kapi gua kuria PC palsu setia sampai tengah PC palsu tak gua temu gua ada setia temu iya setia penter itu tutupi kuaku wah ada mon makin penter nutupin keng kuaku nang akhirat ada sebisa tertutup kapi bakal terbuka persidangan ia dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mereka biasa carpak tadi orang pejujur. Belajar tadi orang jujur masih kula bener yang kejujuran belajar tadi orang saya jujur mulai orang jujur insyaallah orang percaya kapi tahu saya sompah sambian tahu saya sompah sambian mun sambian sompah perlu orang sompah aja percaya mun orang jujur tahu saya sompah bu ketenlah dari mun aja jujur dia bodoh orang kafir penasaran ke Kanjeng Nabi caan bodoh Nabi akhir zaman kata apa Nabi nereng Islam dia jan poongku na Nabi nereng Islam je Nabi ongguan entar rombongan entar ke Gusti Kanjeng Nabi pertama kali ketengal wajah Kanjeng Nabi kita nasihat bi Kanjeng Nabi kita belain tentang agama Islam bi Kanjeng Nabi langsung ada bu orang-orang kafir kala wallahi innahu laisa biwajhin kadzab demi Allah arya muah bener muah sekuru dari muah nakaten la arya muah sejujur Kanjeng Nabi kita dakwah, Kanjeng Nabi kita ceramah, kita nasihat, kita melain tentang agama Islam. Kan dari wajah Kanjeng Nabi ini ke orang pun percaya bahwa dia nabi asli, benar nabi palsu dia. Innahu laisa biwajhin kadzab. Demi Allah, muaria ada tanda-tanda yang mereka kedustaan, arya pasti jujur. Dari mana kata lah orang recek jujur. Paham ini? Orang jujur dari mana pun katalah orang si jujur sampai sabri gelar ke Kanjeng Nabi as-sadiqil amin as-sadiq al-amin benar orang Islam sabri gelar mereka pasera orang kafir mau sono Kanjeng Nabi tapi abri gelar ke Kanjeng Nabi as-sadiqil amin orang saya keneng percaya Gusti Kanjeng as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kan beda pojeneng kan nggih as-sadiqil amin Kanjeng Nabi ini kan dijulukan as-sadiqil amin sabri julukan bene sahabat tapi mau sunnah karena percaya ke Gusti Kanjeng sampai orang kafir ne kamun keluar dari compok sampai seminggu 2 minggu sampai jangka waktu sesemua abid compok apa nakapi petorok ke Kanjeng Nabi cecel tak iman ke Kanjeng Nabi keng percaya ke Kanjeng Nabi bareng petorok ke Kanjeng Nabi mosok metorok ke mosok biasa na mosok mau petorok ye petada kapi cereng mosok ne petorok bine ne petorok anan petorok bunga ne petorok sale sakap dia jadi petorok jadi mosok tapi moso metorok ke Gusti Kanjeng saking dari keneng percaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang mulai jujur tak perlu sumpah. Ayo. Belajar jadi orang yang jujur kelaban cara kunu ma'as sadiqin. Peseneng aul gaul along polong alekur bi orang-orang yang jujur
cek biasa teti orang saya guru, karena guru sekalian orang tak bakal percaya ke sambian. Walaupun sampai sumpah wallahi tallahi billahi mon parlo mallahi waduh tambah tibi mallahi kok jujur masalah sumpah porkelap apa boleh porkejem mau saya tampor ajem deh ta porkelap porkejem ada tak percaya sering murnemor tampor kelap sering ada kelap jajal nambur porkelap ngetek tamporong gucolon diki bi malaikat. Termoga titik ilmu semanfaat. Termoga kau dengan titik orang-orang saya jujur. Jauhi dari penyakit-penyakit. Napanya mana guru? Karena penyakit guru, sifat guru ini kah penyakit atau bersifat saya kebeci tina Gusti Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bissawab.